يسمع هذا هو الصيغ تيكلت النظام غافي محبس ورنتسجل يون وسكوذ يون سيكسن مازاليت ديال الحبس نكوني ورنكنو يرا تلفاصون ورجينا ديكنو مي سكوذ هادي يقيم يون ديال الحبس نكوني منو غنا فلاس هادي يكمل الا ما يفرد ولا ننسى يون تسجل ديال الحبس وخلالا المعاونة سوا شو اللي نسن وخلالا المعاونة تسخيلون كتفوس الجيب يوكن يلا كور هذا يوزن الصيف يتواشولين راسني عيونا نكوني سوالام ماشي دويذ يتنادينا في مخوان ماشي دويذ يتنادينا في ذريمن نكاس هاد نحلي تيموننت في اللي يوغرفق ذيلي غفايا نسلاي كل تيكلت الغلا بين السطور يوكن أغرفق ذيلي هادي ضرب وشو تيخلينا نخدمد ذا القانون c'est une loi adoptée par le Parlement kabyle, la plateforme de négociation avec l'Algérie. Personne n'est autorisé à violer cette loi. Aucune négociation ne sera secrète. Hormis les premiers contacts, s'ils veulent des contacts, il n'y a aucun problème. Mais que M. Silouaï, en personne, rencontre des responsables algériens, il faut au préalable que ce soit officiel, annoncé dans la presse et qu'il n'y ait pas de poignard dans le dos pour le peuple kabyle. Nous avons pris toutes les précautions pour que les choses se passent au mieux et en faveur du peuple kabyle et des droits du peuple kabyle. Nous serons là pour les défendre. Par contre, si d'ici un an, nous l'avons dit, il n'y a pas de changement d'attitude de la part des autorités coloniales algériennes, nous irons plus loin. Nous proclamerons de manière unilatérale l'indépendance de la Kabylie. Nous proclamerons l'indépendance de la Kabylie de manière unilatérale. Ils nous connaissent. Quand j'avais dit en 2010, en envoyant la lettre aux autorités algériennes pour leur dire que d'ici, c'était le 22 février 2010, si d'ici le 20 avril, vous n'accédez pas à la demande d'autonomie, nous allons mettre sur pied le gouvernement provisoire kabyle. Ils ont cru que je n'irais pas jusque-là. Et quand ça a été fait, on m'a raconté qu'ils étaient dans les messes. Les officiers, les hauts gradés algériens regardaient à la télévision l'information. Ils se disaient « Derha al-Khabita, derha » ou « Mazel ndirha » Pour la Kabylie, je sacrifie tout ce que j'ai. J'ai ma vie, je sacrifie tout ce que j'ai pour l'honneur et la liberté du peuple kabyle.
دي تفسوس تمركانت يدقر كرا العراش خاص موطيف دار القواول نسن لما شارلير سارونز نكوني عام لافيون ولاش ميم با لما شارلير يسمع او نينير ثان نوان تسعاد تمليلي النظام ولاش الفوت ولاش يمحبس تسرونا اني اللي غير 8 سن امنو غادي يكمل تشكلا في الاول جاكم لي فهمي